ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Nabi. Alaika ya ajudan dalam alaika dolawat tumbuh alaika. Apalagi kur? Apalagi di mau? Ilah tulil firdausi alam wala aqwa ala narin jagimi. Ikut sakun, ikut sakun. Alhamdulillah. Apalagi asyhadu alla ilaha ya. Apalagi salawat laku berasanjin salatullah dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Berdoa lagi toh. Ada berdoa Allah apa kami apa dah Allah Ummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan
النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين. Bagusnya dulu ya, kadang. Nanti kan bahaya. Sama ayah nak? Ngabuburit kini Ustaz. Mau buka puasa? Ngabuburit. Bilang dulu ngabuburit, Bro. Bilang Bro. Puasa. Jangan lupa. Bagaimana toh Pak Desa kalau doa puasa? Apa itu? Doa buka puasa. Belum tidak ajar Dira? Belum. Berarti Dira ndak puasa ini? Ndak puasa gini? Sholat di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bismillah dulu. Kira bismillah. Halo. Kirim di Facebook. Neneknya lagi ndak pakai jilbab bro tuh. Jadi ndak diambil gambarnya. Diajar sama nenek, sama Pak Desa, sama ayah juga Dira. Iya. Bilang dulu. Bilang. Siapa namanya? Guru tak? Kalau di sini Kur, yang mana lama dilihat? Di mana Facebook? Ini atau ini? Lama dilihat. Ummah hamdalil Quran. Laila sekali. Ya al-hulana. Ada rambut lagi Oh, lah. kelihatan rambut tak? Kelihatan kita awan, dah motong itu kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mana kirim ke cerita, Bure? Allahu Akbar. Supaya dilihat di Facebook. Dua itu mau kukirim di Facebook. Balik sini Gi, nah Dira. Dira, lihat Omian nak. Allah. Lihat Omian nak. Lihat Omian. Jadi ndak boleh kelihatan rambut kalau pakai mukena toh? Iya. Tahu adik, sana kina, sana kina nak lihat kina. Allah Akbar. Kurto belajar sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Bagaimana lagi nak? Lai kasira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjatu wajhiya lillasi. Biasa kalau mengirim di Facebook. Tidak. Ini nah, Mirwang ya. Video, saya mau kirim ke Facebook. Wow. Dira lagi. Selawat. Omian lihat nak, Omian. Ala toha. Tatulila. Salatullah ala yasin. Bilang assalamualaikum bro cu. Alaikum. Alaikum. Bye. Lihat yang lampu. Bye.